Hi, hello everyone. Welcome back to Triple T YouTube channel. Tadi sana kau ada bini ke? Ho, umur kuti amur Falcon litum tu ni hipu. Nai tu ni lah bang. Okay, hi. Ijang videografi pun situ he. Amen binong ni, cini lang nonta. Mau komen nong leng sana lah bang ke. Abu, soalnya terang official TV pun lah anta. Ulta pak atek lah he. Dia ikut lah bang ke. Dolar anta. Ninja dolar hani kan? Christina Teronpi. Lagi scripted deh kalau scripted lagi. Lagi non ini tuh dak non manjano yo. Lagi nang lang tu bom lo nang tu don mali tu. Adim bang ke umur kuti. Masalah diang. Wadim nong sini tu tame keceng silang. Ini tu anda pali dunia hadak bang ke hapua hawa cintong hawa. Lagi nang tu tame nang lang no. Mainly hadak bang ke vu. Kesami yang terbos women dah. Kaleng maha. Kaleng maha. Wo kelang ini panos ini tu dak di Fupen. Ho tak anu pali dunia 250 km tu. Masih don mali tu nang lang ini bom. Non bang pe dong muka kan lo lang tumbang coran ane cuy ko cuy lo yo oke hai cerang sang ho Rong pisang deh. Yo ke culong lo la cho tang det ang teng ke tamik fit pun itu tak. Kardo kacingon arah doan fan non ke wangji 14 November ani di Cook Club along Karbi Anglong Singing Superstar Season 3 top 50 pada botol nasi kado beta menang lang guni ka for final captain yung sinang dito bagi sung 20 tante na dito hem beta menang lang guni tong di lake Karbi Anglong Singing Superstar Facebook face along menang lang guni tong di Kardo
phanh thang đấy in trên sân nhiều dan mang lên tum là pen là pa pai test pa đây yo sambal kelon ha là pen ke yo dan mang tum là level lagi yo sound hai yo là level lagi yo là pen ini tum test pa đây yo arlo tak yo arki beleg ya laka yo dan mang tum yo break pick chin là son hai jahat har long theng ya vậy dan mang tum ke yo lakai jahat har lo mati yo lakai har long mati di yo lale berek yo break pick lapen ke yo dak semen pen mati di tak mang ke yo mundir yo lapen ke đây dak tahu keran teman ini baklang ikut pedai ho yo ave lahai dalam ke dan mar itu Kini lah non kang hong esek la pulang liman pecetana. Ini mana pitorong pa? Pitorong parang ke la dak sorvek lo ma. Kali po intirong barbangan. Teme dak la pu cintong lo ha. Kang lo. Dam sai lo lo chori kon lo. Lo cari he pinang si it lah. Class 8 kopak kalau intang kring lah nane. Advance bida korte nang advance bida. Coba misal lo nang le class 8 an non kile don ke la se langsung se nang le prang lo chari thege pan anso se patek parena her jume dola la ben kimang son ta pachuna ke non ha pini pen west pen non emina mate non dong mukak along dakta program do ko po ke hai pan hai ma ni tum tame dak na lun thui cho sa min tu mai balik da prime pulo ke hai bang ke dak program do iglam pulo la si nilia vlogs ma kang ton nilo don mali tu la si ningoi ri yar hin na ben chok se tame ang diai kha la si kadu ko bi phan tame churu iglo unan gang supporting tha la si like comment share and subscribe